ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ka Golden Lion Football Club mentakasngi kala Korea kanam job. Hadir magla penlim nak persya ke Shillong Lajong Football Club. Daar le shigol ha ke lempung ilek kai kinjat bol. Keblatip kum ke 16 Maulangwir Football Invitation Tournament arajar pulai arajar posau bela penyat da ke Maulangwir Sports Club hapok ke Madan Royal Lingdo Stadium Maulangwir Southwest Khasi Hills District. Ha ke jilek kai jong ke last step amshim nadan menu-menu buyok banyepin kijal. Haga kelamit ke Shillong Lajong FC kelayok bantep iya ke gol beningkong haga minit ke basan punru lingba ufigo sendai kat baka Golden Lion FC kelayok iya ke gol na ushin sok tung haga minit ke bahnyo pusan baka gol ke baar na ujin nong tudu haga minit ke baknai puar minit. Ukongsan haga negasngi udah ubah Hamlet Doling, Presiden Jong Meghalaya Football Association, bad ubah Mandilos Nongbri ke musembut kongsan. Kebajak kelara ya ke kusnam ringkat ke song Pisa ke bashpau lak tingka bat kebuan baar ke kusnam bat ke song Pisa ke basan lak tingka. Kenam best player ke Lesho Shillong Lajong u Colin Lingdo u best goalkeeper no Padam Chetri, top score jong ke tournament de Ushin Soktung jong ke Golden Lion FC.
jok ka ailik jok ka dengan stem ke bawah macam stem di saya kai pengira kita sakti dalam jok sebuah klub keberasa alam do akan final tanda arbol lataway Pisa yang ke Golden Lion. Golden